торган төстә үтте. Без 96% халык тавышын бирде. Халык бердәм катнашты, өлкәннәребез дә, яшьләребез дә. Үзләре бик теләп сайлауларга килделәр. Сайлаулар бик әйбәт үтте. Һәр округта депутатларыбызга куелган альтернативалар, икешәр депутаты һәрбер округта. Һәрбер округта да бик яхшы 97% дип күрсәтелгән депутатлар. Biz Saçmalavında yaşayız. Saylovlarda katlaştık. Her vakit gailemiz bilen düşeriz saylovlarga. Biz bu yıl indi ilkigi prezidentimiz Minnehanov Rüstem Aliyevичni sayladık. Biz onun alıp bargan politikasından qanaat, ağlamız, rayonumuz, respublikamız kelajakda da şuşlay alga barsın. Balalarımız, ınıklarımız tыныç turmuşda yaşasın deb degan tilak qilamiz.